पाउसिंगदा लाकदोरिबा लोक सभा मिखलदा सेंटर की लुसिंगबसिंगना रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल हिमालयबु इनर मेरेप ओइना थादोकपा पामली चीफ मिनिस्टर एन बिरेना मयानुपाबु कन्ननबा हानिगे एक्स एमएलए लोकेंदा टिकेट पिनबा होटनरी हेल्थ मिनिस्टर जेंटे कुमार मोमो नोक्तुना संगारंबा जोनल पब्लिक हेल्थ लैबोरेटरी मोरे मपु पांदना कांकथांग तादुना लेहौरी लैंगाकना लौमीसिंगदा इसिंग मरांग कायना पीदुना चाथोक हेंगतननबगी आसादा लुपा क्रोर कया चंगना लिंखत्खिबा लोकताक इरिगेशन प्रोजेक्ट ममिंगतेगी ओइना लेरी खुरुमजरी टाइम्स ऑफ मणिपुर की नुंगथिल की पाउ मियंग ताबिरी बसिंगबु बिद्यापति म्यांग नंबरना ताराम ओक्चरी हौजिक पाउ संदोकना पिजरी तारा तरेत सुबा लोकसभा मिखल की मतम लेपखिबगा लोइनना लमदम असिदा लैंगाक शासन पाइरिबा बीजेपी की सुंगसिननबा लैंगाक असिना कनाबु लाकदोरिबा लोकसभा मिखल असिदा पार्टी असिगी मिरप ओइहनगदगे हाइबगी वाहौदा पार्टी मनुंगदा अचौबा कोकचिकपा अमा ओइरे अमदी मिरेप ओइजगे हाइना पार्टी दा मिंग पिसनखिबा मियोय अमता मिरेप ओइरोइदबगी फिबम दा लैरे टॉम टीवी न्यूज ना फंगबा पाओगे मतुंग इनदी हौजिक लैंगाक शासन पाइरिबा बीजेपी की ओइना इनर मणिपुर पार्लियामेंटरी कॉन्स्टिट्युएंसी दा मियोय 13 मिरेप ओइनबगी दमक अकनबा लोबी चथरी मखोइसिंग असिगी मनुंगदा हाना मिरेप ओइरमगनी हाइना थाजदबा सगोलवन केंद्रगी एमएलए ओइकिबा डॉक्टर के.एस. लोकेन अमदी मियामना सुंगथा थाजनदबा हौजिक मणिपुर पब्लिक सर्विस कमीशन की चेयरमैन ओइरिबा रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल के हिमालय अनी असिगी मरक्ता अमना बीजेपी की मिरेप ओइना थादोरकपा याना लैरे हाइरी मसक ममिंग ताकथोकनिंगदबा बीजेपी की लुचिंगबा अमना फोंगदोरकपगी मतुंग इन्नदी चीफ मिनिस्टर एन बिरेना हाना सगोलबन केंद्र की एमएलए ओइरंबा डॉक्टर के.एस. लोकेनबु इनरदा मिरेप ओइना पुथोकननबा प्रोजेक्ट तौरकपनी अदुगा सेंटर दा शासन पाइरिबा बीजेपी की लुचिंगबा सिंह अमदी थौपुबा सिंहना रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल के हिमालयबु इनरदा मिरेप ओइहननबा प्रोजेक्ट तौरकपनी हाइरी राजनीति की कांगलोन नैनबा सिंगना फोंगदोरकपगी मतुंग इन्नदी पार्टी की लुचिंगबा अमा ओइरिबा चीफ मिनिस्टर एन बिरेना प्रपोज तौरकपा मियोइदा टिकेट पीबा हाइबा असिसु सेंटर की लुचिंगबा सिंगना लुमना लौरी चीफ मिनिस्टर एन बिरेना सगोलवन केंद्र की एक्स एमएलए डॉक्टर के.एस. लोकेंदा टिकेट पीननबा होनरगलिबा असि राजनीति की ओइबा लालोंग अमगी मखादनी हाइबा वाफम कया अमसु फोंगना ngangnarakli हौजिक सगोलबन केंद्र की एमएलए ओइरिबा आर.के. इमो चीफ मिनिस्टर एन बिरेन की मयानुपा ओइबना केंद्र असिदा लाकदोरिबा असेंबली मिखलदा महाकी ख्वाइदगी नकनबा लंबा ओइरिबा डॉक्टर के.एस. लोकेनबु इनर की मिरेप ओइननबा थादोखिबा तारबदी महाकी मयानुपा आर.के. इमोना असेंबली मिखलदा लाइन माई पाकपा ngamgani हाइबगी लालोंगदा चीफ मिनिस्टर एन बिरेना लालोंग असि यालकपा ओइबा याई हाइरी साइरक असिदा हौजिक इनरदा बीजेपी की मिरेप ओइजगे हाइदुना मियोय 13 टिकेट तानरी मखोय सिंह असिगी मरक्ता बीजेपी मणिपुर प्रदेश पु लमदम असिदा हिंगतहनबा होनबदा अचौबा थौदांग लौखिबा एक्स एमपी थौनौजुम चाउबगी मचानुपा ओइबा रिटायर्ड आईपीएस टीएस बसंता हाना पार्टी असिगी मिरेप ओइखिबा बीजेपी मणिपुर प्रदेश की अचौबा थौपुबा अमा ओइरिबा डॉक्टर शापम रंजन यावना अतै मियोय कयाना टिकेट तानरकपा असि येंगलगा सेंटर की लुचिंगबा सिंगना पुंगनमकी पुकनिंग फाथबगा लोइनना मियामना अमसुंग पार्टीना ममिंग सुंगथा थारमदबा रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल के हिमालयबु टिकेट पिननबा वाफम पुथोखिबनी हाइरी पाउ असिना हाई हौजिक मणिपुर पब्लिक सर्विस कमीशन की चेयरमैन सु ओइरिबा रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल के हिमालय महाकना सर्विस तौरिंगै मतमदा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी होम मिनिस्टर राजनाथ यावना सेंटर की लुचिंगबा कयागा अनकपा मरी लैनरंबना महाकपु प्रोजेक्ट तौरकपनी हाइरी भारत का युमलोनरीबा म्यांमार की पुसलक मैन्युफैक्चर अमदे एक्सपायरी डेट थादबा तोंगान मखल की चाना थकलब पोटलम कया लमदम असिदा पुसलक लेप्त्री असिगुम चिंजाक मखल कया असना लमदम असिगी मियाम गे हक्सेल दे चाउना चैथिंग पीरे हाइबा ngasiगी लेंगाकना वाखल तारकपदगी युमलोनरीबा म्यांमार की पुसलक चाना थकनब पोटलम सिंग निंगथिने चेक तौनबगी दमक लेंगाकना बॉर्डर टाउन ओइरिबा मोरेगी प्राइमरी हेल्थ सेंटर की कॉम्प्लेक्स ता हांगदोखिबा जोनल पब्लिक हेल्थ लैबोरेटरी ngasiदी कांखथांग तादुने लेहौरी लैबोरेटरी असिदा थमगदब इक्विपमेंट सिंग इंस्टॉल तौदना लेरी ngasiगी लेंगा की हेल्थ डिपार्टमेंट
asanba mityang amaga loinana lupa lak kaya thadaduna matik saba building structure sarabasung ngasidi mapu pandan official ama phawba leitana solon silaga lehori Journal Public Health Laboratory more asi haukiba kumja lisingani tarani pangi December tarani thoida lengak asigi Health and Family Welfare Minister oiriba L Jentekumar masamakna haunabi matung ina sangaduna miyam da khusin nangkhir Kusin nakibani Tom TV News na hakteng na chatuna yang sinba matamda ngasigi lengak asi mathaw tawdraba amasung mapu pahandraba lengak sasan gi mami sana yengba ngamdabagi achawba mami ama nauna hangdokraba mathaw pangthokpa ngamdriba Journal Public Health Laboratory asida leibagi khudam oihori ngasigi lamdam asigi miyamna border town oiriba moreda lengakna laukhalakliba khongthang asina ngasigi Mirol da achauba kanaba ama piragani haiba thamlamba thazaba adu manghandanama hotnabaga loinana akhanaba mityang thamduna nauna hangdorakliba Journal Public Health Laboratory more asi athuba matamda mathaw tawhanduna lengakna paikhatliba yaifa thaurangi thabak sing henna mayak senghananaba thabak tawba mathaw tare haiki Tundariba lebak Myanmar dagi pusalekliba sang thakna kolamda manufactured date amali expired date yaudabadagi Manipur lengakna Haiba kolam sigasida akogi miyoibagi hapsangda sungne oiba kolam sing yawrana yengsinabagi damaka moregi primary health center manungda haukiba chahi lisingani tarani pangi December tarani thoida akogi health minister N Tukumana Journal Public Health Laboratory ma sangaduna miyamda khusinamna basu ngasibawada kana official amata masida transfer tawduna reputation tawduna leiri sida akogi hojik leiriba more miyamna leigdaba official sing thabirakduna leiriba sa Kusalagi basang thakno mayam sibu yengsinani bagi apamba kya amlari masida akhoi hojik leiriba lenga kasina athu matumda mi yengchangagadi miyam gi paiba miyam gi nuaitaba kya si kokari cameraman Biswajit Kaloina paugamjariba Premananda Mangstown Times of Manipur more Loktak project ki saruk amu oiriba Loktak irrigation project haukiba jahi lising masamapan maifu humdoi matamda saba haukiba tarabasu ngasisu lawmi singda ising marang kaina piba ngamdri hiram asta report ama Imphal West ki manung channa leiba khumbong phawba lawmi singda ising fanganabagi pandamda semkhiba ithai lakhong sing ngasidi kangkhathang oiduna leire hiram masigi matangda Youth Forum for Protection of Human Rights amadi Environment Conservation Network Eco Network ki thongmi singna pongmi singa loinana tha asigi tareta chattuna yangsinkhre khongjat adugi saruk am oina Nambol Assembly Constituency gi manung channa leiba Kabo Wakching maning Hakrungban, Konthaujam maning awang laikai amadi Bisnupur district ki Sunu Sifai maning laikai na chingba mafam singda lairiba ithai lakhongi mafam kaya da chattuna yengsinki project asi planning commission gi miryeng makhada haukiwa chahi lising amaga chamapan humdrani thoida commission asina project asi approval tawki matam aduda 5-year plan gi haibadi chahi manga gi manungda semba saba loigani haina kendra lengakta thajaba pikhraba matungda project completed oire haina report thagalam khiba tarabasu ngasidi kangkhathang oiduna adumak leire project asigi approve cost na punna lupa crore mariga lakh humfuni thoi aduga actual cost na lupa crore kunganipan lakh humra mapan changna loisin ki haiba report India Risk Wiki Water Resource Information System of India gi website ta mayek sengna yauri project asi Bisnupur district agi hauraga Imphal West ki khumbong phawba ithai lakhong asi phawduna chatkadawani project asi namaram oiduna lofam acre lising mari furom hena amanga ta thokhanki lokinen hana seme lokinen dagi mo hai kinen sida mu ising si pukhalaga somda low hingon koiba mayam am leibanina sikana ba pigani hana moina akoi gi patadar mayam dagi low mayam ama isa gi pata si yauri patadar mayam dagi low mayam khairga hujik madu hujik tu khai gra matung da hujik lemori bisidi kari oitar ge habeda akoi de su kana ba phangdraba adagi mu ising su phangdraba adagi lawmi mayam na hingon ko idun honam ba su kinin sinamu maning thangmo ogra mamang thangmasi madi lambi oina der ga sin pulap that khibani na koi ising machine khudong jab ama bau phangdreba koina chatkhiba khongsat aduda lamdam sing aduda khundariba tongan ba lawmi kaya amana ngasi phawba ising marik ama phawba phangdana leiri lawmi haiba sidi isingna jebika oiribani lengak na lawmi singi pothok marang kaina puthokna ba panam thamli haina chimbal thongda koilau lawbana kanaroi adugi mahutta kangkhathang oidun targa sel kaya changna sakhiba ithai lakhong sing asida ising phangan biu lengak na tasinadan leiba tarabadi mamai thangda lawmi singi oiba akanba ihau lakloi hainingai leite haiba wafam kaya phongdorakhi ising leitanadi akhoi gi rabi gi porchai mana masing atagi second crop first crop ate na sing masi ising ji pidramnina
इवन लमदम असिदा अखोई पुखरी की इसिंग ड्रेन की इसिंग खुद मसे पीब ngамद्रमिना मसे इम्फाल मेन केनेन असि टोटली मसे फेल ओइरे लौमी सिंग पुनमकना इरांग हरतिङाइदा आइदि प्रेस की खुथांदा इना बन्जनिंग से मसिगी इरांग से लाक्तिङै मतमदा मसि फजना डिपार्टमेंट अमदी कनोगी सरकार की साइड तकी मसि अमुतंग फंक्शन हानगी नॉर्मेंदा फंक्शन तहनबियु नाकालमरोमदा चुरचांपुर डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चन्ना लेरिबा खुगा दाम की खुगा मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट असिसु मणिपुर प्लानिंग कमीशन की मिजेंग मखादा हौखिबा चही 1940 चौरागना लुपा क्रोर 15 चंगनी हाइखिबा अदु लोइसिलकपदा पुन्ना लुपा क्रोर 153 लाख 65 चंगहंदुना हौखिबा चही 2013 की अक्टोबर 3 दा साबा लोइसिनखि तौबतबु ngasi फाव चुरचांपुर डिस्ट्रिक्ट की अकोइबदा खुंदारिबा खुलसिंगदा इसिंग फंगदबगी खम थेंगना अवाबा चैथेंगदी अदुमक पीरी खुलगी खुंजा कया अमना इसिंग फंगदबगी अवाबा कया फोंदोगनरखि अखोइसे साइडन खुन्नेबा इरिगेशन डिपार्टमेंट गांगबुना खुगा कनल तौरेगा हुजिक फौसे सक्सेस ओइद्रेबा चाही कुंस्था सुरेगासु इसिंग लाक्तेबने न कसु काना देबने जासिंग लाक्पसिना हायर अथॉरिटी कांगबुदा पाउ पिबिरो असि फिल अप तौननबा होनबिरो इसिंग याम वादना लबुक्तसु इसिंग कया सक लेते अमतसु नोंतार कांदा तपना तपना लिंगागा अखोई खुनसिदी याम वाबनी इसिंग याम पामबनी केनेलसु कयासु इसिंग अमतसु फंगदे बनी आदगी चिंगदगी वाना लोबनी खितंगनी को तुरेन लोक पिसक पिपनी को अदुदगी लौरगा चाबनी खोई सिदादी लौदे सिना लौना चादे खोइना छाथकना बनी मखा ताबा पाउ पिजद्रिङैदा ब्रेक मचा मतंग लौजरी Hello, good morning sir. Welcome to Lamjingba Motors. How may I help you? lamjingba motorna miyam da kana ba piri sing se kari kari no Khudongchaba kaya ma pizari. Aikoina phanganjariba products sing di trucks, tippers, haulage, bus, amasung chainset ni. Documents ichang changdana adomi sale amadi matam manghandana loan gi khudongchaba pizari. HDFC Bank, Lamjingba Finance amadi Shriram Finance kasu khutsamnana junction minari. Matik charba khutsu khulai amadi crane yauraba. Aikoigi sport servicing van adongi damakta matham pungbada leijari. Bus sing yonbada natana school, college, universities, office ki dama contract basis da lobi bagi khudong chabasu thamjari. Amadi genuine lay parts singsu phangbigani. Adongi mai pakpana aikoigi mai pakpana. ब्रेक के मतुंगना पाउ मखाताना पिजरी काक्सिंग पाजी लेकाइदा लेबा किडनी सोकलब चही 18 खक्ता ngairiba nupa macha ama सेम हाइस्टी कार्ड पाइरबसु स्कीम असगी कानबा अमता फंगदना लेरी हिरमस्ता पाउदम अमा हाइबसी मियोइबगी पुंसिगी सरुक अमनी डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज मेडिकल डायरेक्टोरेट डायरेक्टोरेट ऑफ फैमिली वेलफेयर याउना मरी लेनबा डिपार्टमेंट सिंग मयाम की मतेंग पांगनब लेरिबनी चही 18 सुरबा गोकुल मयांग लंबम कक्चिंग पाजी लेकाइदा कुमजा 2003 ता पोखी महाकी अपोकपा मयांग लंबम सनायान अमसुंग अपोकपी मयांग लंबम बिमोची देवी सेंथोक लंबी लेतबना मियोइ मरी लेबा इमुंग अदुदा गोकुल की चही 19 सुरबा मबोक एम सनाहल देवीना चरा तांदुना लेली टॉम टीवी का अखनना उनाबा अमदा गोकुल की मने एम कुमारी न हाइखिबदा गोकुल न चही मरी सुरकपदा महाकी ममाई मबु अमदी मखोंग द पोमखलक पहरकी बगन नोंग ngalak baga khoi maga khoi segana langthaban gi doctor ibom char puge bako puraga aude adum layeng basi hora khare mai ising chat pasi nungai ta badai hidak si guli moi tharak pasi adum chare adai demo rims amok doctor ranbi damo rims ki doctor ranbi damo yengaga numi mapani tarani amok lai adom pudarai amok nungai ta matam ising chat ba warakan amok pui adai demo imana imphal lai gi ba aina senaraga lehu matamna masanu ay nagtama matamna ay gari wala pura chaki mai kakamale na medo chu sumai tawta si ana ba sila lagi de matamna yang si ay na banda haba pura garim sige kita no pa mana thada bira medo ay na phone tawraga wajitian si kawraga jiten hango che mo masanu ay ta dai na pure rim si sang si law hara mara
ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯨꯁꯤꯜꯂꯒ ꯆꯠꯂꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤ ꯃꯃꯥꯏꯁꯤ ꯁꯨꯃꯨꯛ ꯆꯥꯎꯋꯦ ꯃꯆꯥꯁꯨ ꯏꯆꯥꯎ ꯆꯥꯎꯋꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯗꯤ ꯎꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯤꯉꯩꯅꯗꯤ ꯍꯪꯉꯛꯏ ꯀꯔꯤ ꯅꯥꯕꯩꯅꯣ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯍꯥꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯈꯣꯏꯅ ꯆꯤꯛꯎꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯗ ꯑꯧ ꯈꯣꯏꯅ ꯆꯤꯛꯄꯩꯅꯤ ꯍꯥꯏꯖꯤꯜꯂ ꯈꯨꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯗꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯡꯉꯛꯄꯁꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯀꯌꯥ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯗꯨꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯧ ꯏꯪꯈꯣꯜ ꯌꯣꯟꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯂꯥꯌꯦꯡꯈꯤ꯫ ꯏꯪ 2013ꯀꯤ ꯃꯥꯔꯆꯀꯤ ꯇꯥꯡ 10ꯗ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤꯗ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯔꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯒꯣꯀꯨꯜ ꯀ꯭ꯔꯣꯅꯤꯛ ꯀꯤꯗꯅꯤ ꯐꯦꯂꯤꯌꯔꯅ ꯅꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯪꯂꯛꯈꯤ꯫ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯨꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯪꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯦ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯀꯤꯗꯅꯤꯁꯦ ꯁꯤꯟꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯣ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯗ ꯑꯩꯁꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯕꯨ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯀꯤꯗꯅꯤ ꯁꯤꯟꯉꯝ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏ ꯃꯇꯝ ꯃꯥ ꯂꯥꯛ 3 ꯄꯨꯔꯒ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯀꯔꯥꯏꯗꯩ ꯄꯩꯁꯥ ꯑꯩꯁꯤ ꯄꯨꯡꯉꯥꯎ ꯉꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯦꯟ ꯄꯨꯔ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯩ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗꯤ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯇꯕꯅꯤꯅ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄ꯭ꯂꯥꯟꯠꯀꯤ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛꯁꯤ ꯆꯥꯍꯜꯂꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯦꯛ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯦ ꯆꯦꯛ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯆꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ 3ꯒꯤ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯠ ꯇꯤꯀꯦꯠ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯥꯡꯖꯧꯅꯅ ꯀꯛꯑꯒ ꯊꯝꯃꯤ ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤꯒꯤ ꯑꯗꯨꯏ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯉꯣꯟꯁꯤ ꯆꯠꯂꯝꯗꯥꯏꯒꯤ ꯄꯨꯡ 10ꯒꯤ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏ ꯃꯄꯥꯗ ꯐꯨꯜ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗꯩ ꯃꯥꯁꯤ ꯆꯠꯄ ꯉꯝꯗꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯒ ꯑꯩ ꯅꯨꯄꯥꯒꯅ ꯑꯣꯛꯇꯣꯗ ꯍꯥꯞꯄꯒ ꯁꯤ ꯖꯤꯕꯟ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯁꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯥꯁꯤ ꯄꯨꯁꯤꯜꯍꯟꯈꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯦꯅꯤꯟꯁꯤ ꯄꯨꯔꯒ ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤ ꯆꯠꯅꯉꯥꯏ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯠ ꯇꯤꯀꯦꯠꯇꯨ ꯀꯦꯟꯁꯦꯜ ꯇꯧꯔꯉꯥꯏ ꯆꯦꯟꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯀꯦꯟꯁꯦꯜ ꯅꯪꯗꯔꯦ ꯅꯣꯏ ꯄꯨꯡ 2 ꯑꯃꯈꯛꯇ ꯉꯥꯏꯔꯦ ꯅꯣꯏ ꯇꯤꯀꯦꯠ ꯀꯦꯟꯁꯦꯜ ꯅꯪꯗꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯀꯦꯟꯁꯦꯜ ꯅꯪꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯇꯧꯗꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯦꯅꯤꯟꯁꯤ ꯆꯠꯍꯟꯈꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯔꯤꯝꯁꯀꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯃꯒꯤ ꯄꯥꯎꯇꯥꯛ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯗꯥꯏꯂꯥꯏꯁꯤꯁꯀꯤꯗꯃꯛ ꯔꯤꯝꯁꯇꯒꯤ ꯁꯤꯖ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯏꯪ 2018ꯒꯤ ꯃꯥꯔꯆ 2ꯗ CMHT ꯀꯥꯔꯗ ꯄꯥꯏꯗꯨꯅ ꯆꯠꯈꯤ꯫ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯨꯕꯒꯤ ꯑꯣꯟꯅ ꯇꯩꯅꯕꯗ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯅ ꯁꯤꯖꯗ CMHT ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯑꯁꯤ ꯆꯠꯅꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯔꯛꯈꯤ꯫ ꯐꯪꯗ ꯆꯠꯂꯨꯕꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯄꯨꯕꯅꯦꯕ ꯀꯥꯔꯗꯇꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯃꯗ ꯍꯥꯏꯔꯨꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏꯁꯤꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯖꯔꯣꯝꯗ ꯆꯠꯄꯁꯨ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯇꯧꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯁꯦꯟ ꯊꯨꯝ ꯂꯥꯛꯇꯕꯅ ꯑꯁꯤ ꯆꯠꯅꯗ꯭ꯔꯦꯗ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯦ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯇꯕꯅꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔꯦ ꯆꯠꯇ ꯌꯥꯗꯕꯅꯅ ꯑꯉꯥꯡꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔ ꯂꯪꯉꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯡꯕꯅ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎ ꯌꯦꯡꯉꯤ꯫ ꯒꯣꯀꯨꯜꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝ ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯁꯣꯛꯆꯤꯜꯂꯛꯇꯨꯅ ꯀꯤꯗꯅꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄ꯭ꯂꯥꯟꯠ ꯇꯧꯅꯤꯡꯂꯕꯁꯨ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯏꯃꯨꯡ ꯑꯣꯏꯕꯅ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯣꯛꯅ ꯄꯥꯎꯗꯝꯈꯤ꯫ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯂꯣꯏꯁꯪ, ꯚꯂꯟꯇꯔꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯄꯨꯛꯆꯦꯜ ꯆꯥꯎꯕꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯒꯣꯀꯨꯜꯒꯤ ꯊꯋꯥꯏ ꯀꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯇꯣꯝ ꯇꯤꯚꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯀꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ Manipuri Human Rights Commission ki acting chairperson Khaidem Manina Luchingba Kangbu Amana ngarangdagi Human Rights ki matangda Moreda Chatharakhiba awareness program ki saruk ama oina ngasi nini chanba numitta Moreda Laiba Hotel Eloragi Conference Hall da mobile phone hearing pangthokre disabled sing yauna tongan wakat kaya ama taradona nungthilgi matam phauba miyoi kuntra romgi wakat taki thauramgi makha chatharakpa oina Indo Myanmar border Moreda Lairiba Holland Phai Khulde Chatuna Khulgi Khunja Singa Wari Sanagadauri Amadi More Hospital gi Phibam Su Khongsat Asiga Mari Lainana Yangsin Gadauri Khongsat Asigda Mari Lainana M Heights RC gi acting chairperson Khaidem Manina Paumi Singda Human Rights ki matang da marik sumlabo wafam kaya amasu phongdokhi wakatu tanana ba ai ba musum orel animaki wakati tarerga akoina kali toya ba government ki authority da mari lenaba authority da karmaina recommend tawraga singba mayam na thengnari bu kodong chada mayam che to inda yagadage haibase adigi matang da chathabani World Kidney Day ga mari lainana All Manipur Working Journalists Union Amju amadi RIMS ki Department of Nephrology anina khusamnaduna ngasi Manipur Press Club ta nomagi oiba free health awareness and kidney disease detection camp pangthokre lamdam asigi print amadi electronics media da mathau tawriba Amju gi member kaya bu ngasi camp aduda lemna layeng bagi pathap chathaki camp aduda saruk yakhiba RIMS ki Department of Nephrology ki Dr. Singna lamdam asida awa anathi dana meyam da e pau pibagi thabak Paumi Singi Haksangi Kayat Sing Matam Matamgi Oina Check Tauthokpa Mathau Tai Haina Paumi Singda Haiki kidney solak pa yaba laina sing si control da thamba khudam moina blood pressure sugar le ragadi blood sugar si control toba blood pressure le ragana blood pressure control tobiba
अदगी अखोगी हक्सांग फना थंबाइदी वेट हेलंदबा चाबा थकपसी चांग नाइबा बैलेंस तोइबा डाइट चाबीबा एक्सरसाइज तोबा अदि यामना वा हप्ता अमदा नुमित मंगानी से नोमदा पुंग खाय मा यामद्रबदा हुमांग ताना चटपा अदि हक्सांग सी पाना थंबीबा अदो सुरुप थकपीदबा अदि इसिंग याम थकपा सुगुम्बा मयाम सिंसे अखोइना सेक्सलगदी किडनी सिसु नारकपै चांगसे खरा मखै हंथबा ngam ngase ayuk pung 12 rom taba matamda Thaubal district ki kangbu na miyoi mari yuga konana fare phagat laba miyoi sing adudi Kairen mamang laikai dagi nongthombam santi mapuroiba jiten nongthombam ibemhal mapuroiba manitomba hizam syam kumar apokpa laikhitraba omor amadi nongthombam mani apokpa laikhitraba ibotombi kawi makhoidagi yungau liter chama amadi yu sungbada sizinanaba potlam kaya ama phagat le matam ikan kanadana yaripok police ki kangbuna su khangapok part 3 dagi khundrakpam basanta apokpa laikhitraba khumbongna tata magic ta purakba yungau kaya amasu phagat pangam le hairi Socialist Students Union Manipur gi marirak suba kumon thauram ngasi All Assembly Road laiba Hindi Parisat ki hall da pangthokre haina thamjage da khoyakan no thongna da koi society ma samaj ma pusi apabundi ma asmi Lok Sabha Mikhal ki mangoinana security force na section thaurangi thabak kansilakli Imphal East amadi West ki mafam kayada paksana thiba humagi thabak sathakre Imphal East ki oina Imphal East commando amadi taruk suba air gi combined team na ngase ayuk Irilbuk police station gi manung chanba sanam sandrokta combing operation sathakre operation adu da punna miyoi samaga marfutara taret masa masa gi saktakche puthok handona verification sathaki maduda lalhobo oiramba yai haina chingnaba miyoi ama makata na verification sathanabagi damak Irilbuk police Sinakre, Imphal West ki oina Imphal West Commando Bazar Unina City Police Station gi manung chanba Maharani Thong Hindu Hotel mapadagi Jalan Crossing phauba combing operation sathaki operation adu da punna miyoi samanga ka yankhai taret verification sathaki maduda masagi saktak che yaudaba miyoi kungani thoi makhata na verification chathanabagi damak City Police ta sinaki 9 sector AR gilising makada Manipur khida leiba taramanga suba Assam Rifles na sinduna ngasi nongada amade sagol mangi ima ibel singda phi tainaba mechin yenthokre nongada gi oina kanhai macha ningsing sanglen da pangthokiba achamba thoram aduda lamlai amadi nongada gi maira paibi singda stenga konana mechin ahum sinaki sagol mang amadi tiger camp ki akoibada leiba maira paibi singda su mechin ahum khusinaki ngasi sagol mang multipurpose community hall da pangthokiba mechin yenthokpagi thoram aduda saruk yakhiba sagolmang maira paibi lupki president L Mimithoibina AR na miyam gi damak asiguma thabak thoram kaya paikhalakpasing asina micham miyam amadi security personnel singi marakta afaba mari purakpa ngamgani haiki asi akhoi asanai phani cha sing siga akhoi ga sumaina khusamnadana sahi kaya gi mamang da di asugumba asanai phani haraga akhoi tu jungman jungba ki ba phawlamba adugumba mayam ama lairamba do ngasidi akhoi je amatani haibagi icha sing si ki ba phawlaktaba nungai ba nuksi ba phawrakpa sugumba lairakpa se masi yamna nungai jai amuka hana break amatanga lawzari lamjingba jewelry na adomgi dama khwaidagi asengba sana khwaidagi ahongba sana asamalda fanghanjari aikhoigi service singdi inat ki oiba design sing ready made ta fanghanjari singnaningai oidraba asengba sana khaktamak pizari manung matam sana order delivery sing pizari sana asamal khwaidagi nemna lawzari nomaizing numitsu adomgi service ta leizari Nasimak Lengsin Birau, Lamjingba Jewelry Private Limited, DM College Road, opposite Memsi Mall, Thangmaiban, Imphal West. Email lamjingbajewelry@gmail.com. Website www.lamjingbagoldbank.com. Contact us at 764293445 and 940299391. Lamjingba Jewelry. Good quality is our priority. Break ke matung na taram nokchari amadi pau makhata na pizari Arunachal Pradesh ke lakliba Lok Sabha Mikhal asigi mangoina na Congress Party na regional party ama oiriba People's Party of Arunachal PPA ga khutsamna na
चटमिननब लेपखिबगा लोइनना अतोप वाखल मानब पार्टी सिंगा पुनः चटमिननब सेम सारी हाइना अरुणाचल प्रदेश की स्टेट कांग्रेस प्रेसिडेंट ताकम संजोइन फोंदोख्रे नाकल अमरोमदना हंदकी लोकसभा मिखल असिदा मिजोराम दसु कांग्रेसना लमदम अदुगी रीजनल पार्टी जोराम पीपल्स मूवमेंट JPM गा पुनः मिखल असिदा लेपकदौरी कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी केरला पार्टी असगी इलेक्शन कैंपेन हौख्रब मतुंग त्रिशूर पांगथोखिबा फिशरमेन्स पार्लियामेंट वांगंगलदुना राहुल गांधी ने स्टेट असेंबलीज अमदी पार्लियामेंट नुपी सिंगी फम चादा कुंथ्रा हुमदोय कन्ननबा आइन अमसु सेमननबा थौरांग तौरे हाइना मियामदा थाजब पीख्रे JSE मोहम्मद की चीफ मसूद अजहर बु ग्लोबल टेररिस्ट ओइना लाउथोकननबा यूनाइटेड नेशंस ना थांगलकबा वाकतपु चाइना गा मरीरक शुबा ओइना थवैखिद्रे वाकत अदुबु फ्रांस ना थांगलखिबनी अमदी यूनाइटेड किंगडम अमसुंग यूनाइटेड स्टेट्स ना सौगतखि ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश जर्मनी पोलैंड इटली जापान अमसुंग बेल्जियम ना सु वाकत अदु सौगतखि अदुमैनमक वाफम असि नाथैदुना चाइना ना वाकत अदु नाथैदुना थमखि ममांगदा सु वाकत असि 2013 2013 अमसुंग 2013 चाइना ना नाथैदुना लाखिबनी मरम असना फेब्रुवारी 13 जम्मू एंड कश्मीर टेररिस्ट अटैक चेनबा मालेमना थिंख्रबा JSE मोहम्मद की मथक्ता थबक पाइखटपा ngamdana leiri haina Minister of External Affairs na haikre हंदकी लोकसभा मिखलदा अवांग नोंपोक लमदमदा BJP ना थोइदोकना माइ पाकननब होटनरी मसिगी मरु ओइबा मरमदी इंग्लिश सिंगनिगा 13 दा चाउना माइ पाखरबा मफम सिंगदा थोइदोकना माइ पाकपगी ममी उरक्तबदगिनी मसि मेनखटननबगी दमक BJP की एक्ट इस पॉलिसी की पुकनिंग थगतनिंगाई तांकक यौसिलकली मफम सिंग असिदा हाना माइ पाकपा ngamdrabasu हौजिकती आसाम त्रिपुरा अरुणाचल प्रदेश अमसुंग मणिपुर दा शक्ति पाइबा ngamle मेघालय दा BJP ना नेशनल पीपल्स पार्टी NPP का खुसमनना लेंगाक सेमली लोइनना नागालैंड दा डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी NDPP खुसमनरी मिजोराम अमसुंग सिक्किम दा BJP ना लेंगाक सेमबा याउद्रबासु सेंटर दा NDA ना सौगतपा NEDA गी सरुक ओइरी ngasi phongkiba pause singi maroiba pausing amuktang punna khangminasi Sangai Express Mikhal Lisingani Taramapan Mire Kimifam Pangthokre Outer the BJP gi ticket Naga Natavada Pirvayai Awang Nongpoki sit Kunmagi Manungda Kunithoi Longnava BJP na Pandam Thamle Department ki proposal sing screening committee na hana yengsingadori Manipur ki fivam ECI gi DEC na yengsilagadori Pogna firm NSCN IM na farubi nupi ama rescue tokre nupi favda chenava sing fagat kre Lok Sabha Mikhal Lisingani Taramapan Oibo bidili chatkre Congress ki mirep sing athubada lauthoraglani haivagi thazava lairi BJP na mai pakpa arrive oiroi dori Inner Manipur constituency da NPP na BJP sokat kre Laibak sound inkhatlakwadagi mipaiba pokle Organic farming ki concept mahimarong thavana chahi amad lupa lak manga fawa tali Kangjamba Board ki lyric sing manglagadra chingnari Naharol ki thokdang BJP na outer da jati pumna mangna yaba mirep puthokna hotnari Congress ki inner da onaba kishor mirep oirava yai NSN IM na kidnap tawkhiwa nupi ama AR na rescue tawkre NPP ki inner da BJP sokalagani outer da thangbian mirep oiragani Education Minister na Assembly da lyric marang kaina fangalagani haikhrabasu bookstore singda marang kaina fanganba ngamdri Huyen Lan Pau Ram Madhav na Chief Minister N Brain yauna awang nongpok ki Chief Minister sing unakre Rahul na Mars kun Narendra Modi na Mars kuntra amasung Amit Shah na April 8 da Imphal da lakadawri Income tax ki official samaga tara taruk na awang nongpok ta mikhal gi chading yengsingadawri Airport drug case Detect Pharmaceutical Private Limited ki director su coordinate statement lokre Kidnap tawkhiwa nupi Assam Rifles na kankre NSCN IM gi kadar ani fare Sanalai Bak BJP ga Northeast ki regional party sing pullaga Lok Sabha mikal thengnaba yanakre Manipur Health Service yanakhiwa matam loidringaida tokre anoba service haunaba ECI dagi ayabad nikre Congress mirep ngasi screening committee gi mifam phamlagani IM ani fare nupi ama kanba ngamhore ECL Express Mikhal gi matang da BJP NPP gi muknava loisin kre
इनर द बीजेपी की मिरेप थादोकलगनी आउटर दना पार्टी अनि की मरकता फ्रेंडली कंटेस्ट तौरगनी राहुल गांधी की मणिपुर खोंचत की दमक सेम सावल लोइख्रे कांग्रेस पार्टी की ओइना टिकट की लेखाई ताननबा इबोबी गायखांगम दिल्ली द पाइसिनख्रे एनपीपी की प्रेसिडेंट संगमा इम्फाल लाकदौरे असम गवर्नमेंट नमिटोप चंगलकपद थौसादे सुप्रीम कोर्ट इरैबाक बीजेपी अमसुंग एनपीपी इनर मणिपुर की चयेतनब लेट्रे आउटर मणिपुर की ओइनदी चप चाबा फिरेप लौब ngamdri बीजेपी ना अवांग नोंगपोकता चुंगसिनब मपांगसिंग सेमख्रे लोकसभा सीट 22 की टारगेट तौरे थबक लेपगी खोंजंग हंदोख्रे अरोइबदा मरोइबा पाव अमुक हन पिजरी लाकदौरिबा लोकसभा मिखल द सेंटर लुसिंग सिंगना रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल हिमालयबु इनरदा मेरे ओइना थादोकपा पामली चीफ मिनिस्टर एन बिरेना मयानुपाबु कन्ननबा हानिगे एक्स एमएलए लोकेंड टिकट पिनबा होटनरी हेल्थ मिनिस्टर जेंटे कुमार ना मोमोन नोक्तुना संगारंबा जोनल पब्लिक हेल्थ लैबोरेटरी मोरे मपु पांदना कांगथांग तादुने लेहौरी अमदी लैंगाकना लौमी सिंह द इसिंग मरांग काइना पीदुना चाथोक हेंगत हननबगी आसादा लुपा करोड़ कया चंगना लिंखतखिबा लोकताक इरिगेशन प्रोजेक्ट ममिंगतगी ओइना लेरी हौजिकदी टाइम्स ऑफ मणिपुर ने पिजबा नुंगथिल की पाव मतंग सलोइसिनजरे अहेन पाव गलोइना निमिदांग पुंग मापल दंग फंगबिगनी।